Manipur Kurumjari the Mangri Impact News ki Manung the Thorni Maru and Angasi Quintan topic is Narang Muxi April Taraga Mapan Taragani Panchuba Parliamentary Constituency elections Narang Mug Hogi face Han Bugi Oina Inergi Lotion Gray Aduga Hosik अखोगे आउटर की ओइना तारीख लाइव कुन तरुक सिदा अनिशुबा फेस की ओइना पांगथोक दौरे अदुन मरो ओइना ngarang की ओइबा election की अखोगे turn out से हजिक फाउगी ओइना ngarang से इनर की ओइना 72.32% अखोगे voters turn out तौखरे अदुगा आउटर की ओइना 61.98% नि अदुना लेमौरिबा अखोगे लाइरिबा voters मैम खक्ति vote थादबा फंगौदबगी अमदि अखोगे तोंगान तोंगान मफम सिंगदा अखोगे vote सिपुंग निपान मखाइ फावबो तौबगी वाफम फाव लेरि अदुना मरोइना ngarang से amna अखोगे तोंगान तोंगान बा अखोगे थोनिंगदबो थौदोक सिंग हजिक लाइरिबा कांगलुप अनी योइबा अदुगुंबा इरांग से था तरागनि थोइ मनकसिदा election से मतम चादे हाइबगी प्राजा तोंगान तोंगान section के लेबा मियोइ मैम खुंग पुथोक किबि वाफम लेरे अदुबंपु election से amna मथौ ताबा अखोगे मणिपुर गुंबा अखोगे सुंबा पिकपा लमदम अमखक ओइबा तारगसु अखोगे इंडिया की अपुनबगी ओइना तौबा अदुबा अखोगे लैंगाक सेमगदबा अदुबु election अमखक ओइबनिना मणिपुर की सुपनातगी सीट अनी खक लेमहौबसिना मरम ओइरगा मसी खुदोंग चारोइदबा खरना मसी अखोगे तंगाइ फदबा election अमखक जु पांगथोखरे अदुना election से अखोई मतौ करमना पांगथोखरबगे मसी अखोगे यामना नियम चुम्बा अदुबा election अमखक ओइखिब्रा हाइबसि मसी अचौबा वाहंगनि अदु ngarang मुक थोखिबा अखोगे पोल violence असुगी मटिक अखोगे पिकथरबा वैली की सरुक जिदा अंगकु फंगना थोखरे अदुगा अमरोमदा मुक चिंग की सरुक सिंग अमरि आउटर की मफम सिंग येंगो तमदा आउटर की मफम सिंग यामना शांति ओइना पांगथोखिबगी अदुगुंबा ममी दुनि ngarang उरिबसे अदुना मरोइना ngasi अखोइना थमजरिबा टॉपिक से आफ्टर मैट ऑफ पोल अदुना ngasi की टॉपिक से दा अखोगे मरोइना सरुक याबिरिबा अहानबदा अखोगे ओजा खुराइजम अथौबा हौजिक अखोगे इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट की वर्किंग प्रेसिडेंट ओइस थोबुबिरि अनवक्तरा ओजा थौबा अ वेरी गुड इवनिंग अदुगा मै थंगदंग हेक लेंजन बिरिबा ओजा युमनाम प्रेमानंदा हेड एंड एसोसिएट प्रोफेसर लॉ डिपार्टमेंट मणिपुर यूनिवर्सिटी ओजा ताराम नुक्सेगे एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आई हेक थंगन लेंजन बिरिबा आई एक्सट्रीम राइटर ओजा डॉक्टर होमेन थांगजम फैकल्टी मेंबर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस मणिपुर ओजा बसु ताराम नुक्सेरी लोइनना वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द गेस्ट्स अदुना ngasi ki topic once again am koning jang ge after met of ball aduna han bisaruk se ai oza athobu da ge adum hekta ai houjage randomly aduna maruina athoba ngarang gi total voter masing ji 15,44,652 gi oiba voter masing se da koi gi overall percentage se supnata gi koi gi amna pick percentage ngarang phangi basi almost koi gi inner gi oina 70% gi changni 72 ni aduga outer gi oina ji 61.98 aduna उरिबा ओइरिबा फिल्म सिदा इलेक्शन से अखोई प्रजा मयामना मसी पामदबगी ममी मखक्ति साइवाइसदा याम छेंगना याम चावना ताबा फुमदनी अरुगा आइना अहानबगी ओइना आइना मरु ओइना लाक्सरिंग पॉइंट से ngarang मक्से तोंगान तोंगान पोलिंग स्टेशन हिंग नोंगै कापन सिंगबा मरि अखोइगे थोनिंगदबा थौदोक सिंग मयाम खक थोखरे अदुबु लुरिबदि हाइबा मफम सिंग सि सिक्योरिटी याम फजना मटिक चाना प्रोवाइड तौबा अदुबा मफम सिंगनि अदुगा मपानदगी संगपा सिक्योरिटी मणिपुर पुलिस सिक्योरिटी अदुगा हजि अखोइ तोंगान वीडियो फुटेज मैम खक्ति उरबने मफमदुरा एके राइफल पाइबा अखोइगी यूनिफॉर्म सेटबा मसक खंगदबा मियोइसिंग फावबा नोंगै पाइरगा चटपगी वाफमदुनि अदुना साइवेसदा उरिबा ओइरिबा फिल्म से कगिनो हजिक फावबा सरकारना हाइबा मियोइसिंग द फादोक ngamdabai maram se कगिनो why the government is not taking up any kind of action as of now हाइबा वाफमदुनि करि मोथम बिबे साइवेसदा हुनस यान हनबदा आई मसी आइना खंजबदा मणिपुर दा हंदक मेगी तांग हुमदगी थोलखिबा इरांग से सिना मरम मोइरगा अखोइदा अनअकाउंटेड नंबर ऑफ कुगी इलीगल आर्म्स हाइ तारे को मयाम अमा चाइरगा लेखरे हाबसी ऑलरेडी खंगनरगा लेखरबा अखोइ सिचुएशन अमा खगने राइट हाइरिबा दुगी सिचुएशन दुगी मनुंग सिदा अखोइना इलेक्शन तौरक मतमदा हाइरिबा सिगी आर्म्स सिंगसी इलेक्शन द सोइद सिजनरक याबगी चांस याम वांगे हाबसिमदी मैम लोइना खंगनरगा ngangnaraga लेखिबा पोरम दिन ओइरबने होय अदा हाइरिबा अदुगी पोतु खंगना अदुम साइगी नाकल अमदा येंगगना साइगी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नि अदगी दिमागी मियामना पेलिबा पेंद्रिबा ngangnariba डिफरेंट ओपिनियन मैम से इरांग सिगा मरी लेना मसी इलेक्शन सिदेसदा मियामगी मागी कहता है मागी ओपिनियन से थोई बिरांग सिगी मतंग सिदा मसिदे सिदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯧꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯆꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯐꯣꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯃꯔꯛꯇꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯎꯔꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯈꯔ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯛꯇꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤ ꯕꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯏꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯣꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯒꯨꯟꯗꯥ ꯇꯧꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯅꯤ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯇꯧꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗꯗꯤ ꯐꯥꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯐꯥꯏꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯎꯗ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯂꯧꯊꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯋꯥꯍꯪ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯒꯜꯂꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯐꯥꯎꯗꯕꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯣꯏ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯇꯧꯗꯕꯨ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯌꯨꯖ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯍꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯟꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯦꯠ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯔꯥꯁꯟꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯃꯤꯁꯌꯨꯖ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯁꯌꯨꯖ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯣ ꯗꯦꯠ ꯕꯤꯀꯝꯁ ꯗ ꯂꯣ ꯑꯩ ꯂꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯅꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯇꯥꯃꯣꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯤ 10 ꯂꯩꯕꯗ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯄꯔꯦꯡ ꯁꯥꯟ ꯆꯠꯁꯤꯒꯣꯅ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯠꯂꯣꯝ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯁꯜꯂꯦ ꯌꯥꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ 10 ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ 9ꯗꯨꯅ ꯐꯩꯅ ꯆꯠꯈꯠꯂꯒ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯆꯨꯝ ꯆꯠꯍꯧꯔꯒꯗꯤ 9ꯗꯨ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯂꯣ ꯑꯣꯟꯈꯤꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯖꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦक्योर ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯗꯨꯁꯤꯞ इन्वायरमेंट ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯇꯁꯜꯁꯦ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯟꯅꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯁꯦ ꯃꯨꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ सिचुएशन में लेरक्पसे मसी कईनो है कांदा एनवायरनमेंट दो कंडुसिव इलेक्शन की एनवायरनमेंट में ओइब्रा ओइदब्रा है ममांग दा कोई इलेक्शन तौदे ममांग दा कोई डिस्कशन तौ कांदा इलेक्शन कमीशन ना असेसमेंट हम तौदौने ग्राउंड की सिचुएशन से खुलाई से क्या कमाई तौरी करी लेदी लो एंड ऑर्डर कई फिल्म ले लंबी थोंगदा खुलाई पायरग मी पंजे चलीब्रा सिक्योरिटी अरेंजमेंट कमाई तौ अदुगी रिपोर्ट कईमता लेतना दुम इरांग मरक्सिदा दुम इलेक्शन तौशन खिबगी अदुगी अचौबा अखोगी सेटबैक तो हुजि प्रेम ना हाइबा अखोइन उरैदो अदुगी रिफ्लेक्शन ने आई दुमाइन थमजके ओके अदुगा मरुइना अथवा ngarang अखोगी तोंगान तोंगान मफमजिंग द वायलेंस थे वायलेंस थेक थोकपसी ममांग इलेक्शन दसु अदुम वायलेंस थोकतब नते अदुबु ngarang की वायलेंस से याम ओवरऑल इम्फाल मनुंगी मरुइबा अखोगी थोंगजुदा याम फजना अखोगी पोलिंग स्टेशन में याम खक्ते इरांग थोकरे ईवीएम मशीन जिंग नसिंग बजे याम थुगाइगरे इवन वोट फाबो मोय पुंग निफान मखाइ बाबो वोट थादबगी अंगकपनि ओम खक्ते ngarang तौरिसे अदुगा अथोप अथोप वांखैदे थोकप थौदोक हजिक लैबा अखोगी सुमना खुराई रोम थोप थौदोक चिंब नोई कापद मी सिमिना यावबन चिंब इवन अखोई कैराव थोप थौदोक हाइबा मैम से अखोई हानदगी एक्सपेक्ट तौब अदुम अखोई वायलेंस उमखक ओइगदौरेब नत्रगा इलेक्शन की हजिक लैबा वायलेंस से मसी अतमनना मसी वायलेंस थोकनबगी सिलबरा हाइबगी वाफम जिनिंग रंग लैबा अखोई प्रजा मैम की ओइबा इरांग से लोय अखोई इलेक्शन से लोय मतुंग मैम की थमनबा पॉइंट सिंग से अदो करी मोट पिबिन वेबसाइट वसिदा सिदी प्रेम आइना खनबदा अखोगी सिदा तौरिबा इलेक्शन सी मियाम सी कया यामना मागी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हारगा अखोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सी कया यामना कॉन्शियसली अंडरस्टैंड तौरगा पार्टिसिपेट तौरिनो हाबसी ममांगदा हंदकी इलेक्शन सी तोसेबको ममांगी इलेक्शन सिंग द इलेक्शन तौरिसिसु वायलेंस थोकत्रगसु मसागी सम काइंड ऑफ अखोगी इन्फ्लुएंस कोई वोटर्स में याम अमदा इन्फ्लुएंस तौरगा वोट थादन बसे दुम हानदेगी समना द वोट पैसा याम येन भाई दो
vote पैसा ये लिसे सब आने बा नोमेना नमदना तौबसिगा पैसा पीरा तौबसिगा अनि से खेने इन खनबिरु नो बा पैसा पीरा तौबसिना ने लो इन पाइ मसाने याना मोइना थादो हाय महु थादो बने बा नोमेना तौबसिना पैसा दि पीदे नोमेना नमदना थादो हाय बने बा अनि से कै खेने गे बा इलेक्शन द तसिन हाय तारगदि मियाम सिना मागी ऑन विल दा माना अपाम अपाम बदो मोइ म्यामना कैंडिडेट म्यामना माना कह तारे माना प्रोजेक्ट तौरेबा मागी आइडिया मागी विजन मागी मैनिफेस्टोज म्याम येंगा कांदा कैंडिडेट वोटर सिंगसिना आईडी सिना मान हाइसिना फजे मार पामे अदु एमोन थादगे है फ्री विल दा थादगदो वोट से ममा हक्तकतगी सुम अखोइ सिदा चनरिबा ट्रेन जे कइनो हाय कांदा नमदना ओइबे याय मसाना विलिंगली लौरगो ओइबे याय पैसा लौरगो वोट थादबसे दुम मेजॉरिटी ना दुम प्रैक्टिस तौर लाएबा अदुसु चमानेबा अखोइने इलेक्शन की पर्सपेक्टिव तगी येंग तारगदी अखोइने थागरकदो रिप्रेजेंटेटिव तो मदु नमफुदा पैसा लेरगा ओइगिबो चमानेबा नोंगैना नमदना तौबसिगा अनि से केम खेनदेबा नोंगैगी तौबसि इरांग थोलैसिना कइनो हायगना पावर अनिदो पैसाना मसाना याना तौबो कन्विंस तौबसि मी मसिंगसे वालकपदगी नोंगैना नमफुदा तौनना होनरकपदा अतोपा अदु यानिंगदबो कांगुना प्रोटेस्ट तौबगी पावर दुसु बैलेंस तौरकपनेबा अनि सिगी तसलने बुझी लाइसे अदुगी पोतु मापान थोलकपनेबा अन अच्छी चमानब कैरेक्टर ने इधर मैं लवे अदुना बसी जनरली अखोगी जनरल वोटर सिंगना अखोगी डेमोक्रेसी की मागी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की अखोगी एडल्ट फ्रेंचाइज अखोई दे वोटिंग राइट सी कमाइना एक्सरसाइज तौगदगे हाबसी मेजॉरिटी ना मागी लेगदब कॉमन अंडरस्टैंडिंग अमा मदुगी प्रॉपर कॉमन एजुकेशन दो मदु अखोई मपुंग फाना एक्सरसाइज तौब ngamjadabagi अखोगी अहोबदुदा इन्फ्लुएंस तौब तौनिंग ममीसिंगना पावर हाइजेक तौनिंग ममीसिंगना अदु एडवांटेज तो लौबने ना इदन मै लौ यम थगचरी अथवा मरुइ नंगरांग थोखिबा अखोई इलेक्शन की वायलेंस मसल पावर मनी पावर हेन अखोई की फिबम चावसिंग मसी थोलब्रा हाबी वफम फव हंगनरी हजिसे एनीवे आई ओजादा मुलाक्सगे आई ओजा प्रेमांदा लाक्सगे अदुना ओजा प्रेमांदा मरुइना हजिंगरांग थोखिबा वायलेंस की मतंग दा तोंगान तोंगान पॉलिटिकल पार्टी मैम खकी मखोगी इलेक्शन लोरे मतुंगदा मखोगी ओबे प्रेस कॉन्फ्रेंस तौगरे ngरang कांग्रेस की वफम सु कांग्रेस की हजे वर्किंग प्रेसिडेंट केट्स देवब्रतर फोंदोकी वफम लेरे अदुगी मखा तारकबदा मु बीजेपी की ओइना बीजेपी की जन सेक्रेटरी के शरद कुमार फोंदोकी वफम लेरे अदुना के शरद कुमार थंगी वफम से मरुइना ngरang थोखिबा थौदोक से मसी यामना कॉन्डेम तौई हैबनी अदु अमरोमदा मु कांग्रेस द चार्ज तौर में वफम खरमस ले कांग्रेस द चार्ज तौर में कमाइन तौर में मरुइना कांग्रेस की हजे आईएनसी कैंडिडेट ओरिबा श्री अकोइजम बिमोलना मागी सिक्योरिटी खतन पुबन खगद नतना मागी मनिंग दा तोंगान तोंगान मसक खंगदबा फिमु सेटपा मियोय म्याम खक पुरगा चटली हाइबगी वफम फाउ थमगिबे वफम लेरे अदुगा अमरोमदबु ngasi मक्सी ngarang बाउदी अथोप पॉलिटिकल पार्टी जिंगे वफम जे क्या तादबनी ngarang si डायरेक्ट अखोगी कांग्रेस अमदी लेरिबा अखोगी बीजेपी अनि की मरक्ता अदुबा यामना अचौब फाइट अमो उई हाइबदारे अखोई प्रजा म्यामजना अदु ngasi जे आरपीआई अथुवाले की कैंडिडेट अमो खक्सु अरिबा महेश्वर थोंनाउजमना हाइबा वफम से बीजेपी दा कंडेम तवी बीजेपी ना गेंग खुपु मो सेंगलगा हजिक लेरिबा ngarang इलेक्शन से मसी वायलेंस थोन बनी हाइबगी वफम फाउ लेरे हाइदारे ओदा प्रेमांदा अदु मरुइना लेरिबा थमनरी वफम सिंग मसेदा कमाइना कोई ओवरऑल येंबे ओजा प्रेमांदा मसी यामना कोई जेन्युइन नोइना न्यूट्रल होइना कमाइना येंबे अखोई राजनीति याउदब राजनीति सिगी बोर्ड की करी पार्टी लाइन जी याउजदबनिना को अखोइना याम कन्ना हौजिकी मोय हुनाबदुदि अखोइना उरु याद्रे लोन डिसाइड तौरखिनि आदो इसम जमना सुम पब्लिक प्लेटफॉर्म दा प्रेस कॉन्फ्रेंस तौरगा सुम हाइबा मा नत्र इलेक्शन कमीशन दा द प्रॉपर अथॉरिटी दा कंप्लेन तौ हाइबो अनि लेनेबको अदो मोइना प्रॉपर अथॉरिटी दा कंप्लेन तौरो बीजेपी ने कांग्रेस मथक तौबुसु काइते अदगिदी कांग्रेस सु बीजेपी मथक तौरो अदगिदी थवारे नसु तौरो अदुदी लोन डिसाइड तौजरने भाई एविडेंस मैम पुथोगा मोय हाइबदे वीडियो फुटेज के आमले अदगिदी हयंग विटनेस के लौरगी दुइनी खोन कोदोक तौ याब जानते दा मी अमना बासन पिरगा अदुना कांग्रेस सु लाले नत्र बीजेपी दु लाले हाइबा यादे हयंग विटनेस मैम पुथोकनरगा अदे आई विटनेस पुथोरखिनी अदगिदी मागी डॉक्यूमेंटरी एविडेंस मैम पुथोकतना अद ओरल एविडेंस पुथोरखिनी दु पुथोगा इलेक्शन कमीशन डिसाइड तौरखिने अदुई पोटम लेबा दे मोय दका लेगना हाई कोर्ट इलेक्शन पेटिशन था तारे अइना थमजरीदी ngसाइगी वायलेंस की पोट नम हंदक लाकपसे मसिमदि अखोई याम नुंगाइते को याम नुंगाइते दि अखोइना सुम थेंगनजरकपदा इलेक्शन सिदा सुमाइना वायलेंस हंदक किसन अहान बने रेकॉर्ड सेटिंग ने होइन तवसे माने ममंग वांग इलेक्शन पक्थोक बिसिंग वायलेंस थोक्तब दे वायलेंस खगा याव अदबो ngरang याम चाउ थोकि ममी खगा कॉक्टो कॉक्सिन तौबा अदे खर कने ngang na bugumba
inaba nungmai amani kapa sidi human nature ni loss web sidi nungmai du bani pudu hong amina khoi mamang de so propose tau jagi bdo akoi da park gi da income ti bdo maina nungmai ga si masing ji mi nungmai ka thunge kai thi gi time ma adu changa ne ching am tam ani maksi ya mane khoi se sing tam je khoi unity lai ai se violence ki nungmai gi culture sidi khoi unity oi re ko si ma dia aphaba train ni ba bai di negative tani ko hai jai se adna violence ma tholak pasi masidi highly condemn tawi masidi fatte akoi na su sigi impact tv gi platform da masing thiba ngammaroi free and fair election ohensi se akhoi na haijeri ne haijeba singdu hujik na ulta pulta koi free and fair ulta pulta chakhre ba ko adumadi people gi mandate si democracy da khoi na haisi khwai dagi tangba lan sin ngi bo thada gi right to ne ba khoi na haijagi bodo adu right to mafum jana sinabiu akhoi free and fair si da adugi mi duna lairi hai aduna masak phaji sinati ko free and fair si di mana pamjabado aduda kanamdan influence tawduna undue influence tawduna intimidation tawduna force amda tawduna money power muscle power khoi dedi khoi law da haraga di gratification kawi masi in case obi ya na any basan obi ka no tawga si gratification chinge basi acho ko no ni akhoi gi representation of people's act 1951 di yaujabani akhoi gi section 123 se ya mo section ni ko section 123 da loi lakto se amasi khoi corrupt practices kawi corrupt practices da loi lakto boot capturing tawba dagi di any kanoma mingon da paisa piru ba de kanoma haijal laga bo thadan ba loi bak chingdo ni corrupt practice adu ngasai candidate ga samnahan mangam ga di candidate pokta disqualification tawdo ni akhoi representative people eki makha da yamna maroi ba election da marak thachar ga de ngarang si akhoi ge polling station nongoi ka pagi thudok ka bari laina na miyo mo khaksu so khare yam an oi ba chai hum futara mo sur ba hala musu masi nongoi na magi khoi ge thawaki sharuk ta pa na rip pa ba hoi sok apan nang na laing bagi wafum dole aduna logi miyeng da sumba khoi election ne basi khoi gi india gi khwai gi chawa adumba khoi gi yam achawa khoi democracy gi achawa festival amni ka su hairi bani adu mamang de election gi mari na ba khoi crime de chena mi sing su masi achawa cherak phang bagi wafum le adu madoi na miyo hum fare ga na jik lai ba kana gi miyo sing no ka hai bagi wafum di haju phaw pau che sing de yoholok ta ba swai wai sit kamai yeng bai adi go logi miyeng da mo makhoi se karam makhal gi cherak pi ba yai hai do da kari mai mo tham bi be khujiki law se masida akhoi ni yeng dus election gi sida law ahum ni lai dus amana nga sai gi indian penal code nam lai ri ko indian penal code makha da su bribery tauba degi di nga sai gi election da nga sai gi personation ai ko proxy jang ban chang ri dana proxy ji par loi de chang hai moina hai bada akoi newspaper ai kano da su phange khoi na ai mang na di sa ubadi nate aduna impersonation sine proxy hai se akoi aduga akoi da khang da hom lai di vote si mahut ka thada ba gam taune ba khoi si da ai bu ga ta ba da aina le ai sagom na thade sagom na di pura totally peaceful ni karim ta police bu da kai tre achu mati phajana tawre adu da bukta mahut thada ge kaina ga aina hai ba na kong na tai ba sigi right to vote si transferable na te ba ai gi boss ai da thada ba ai no pina ai no pai thada ram ge ga yab jati sida masida di midu dang gi thada ga dawni adu su valid id mu ulag election commission pi di do adu gi process ki to da ba adu hi da khoina thamning je kaina kanda hida soire isi kwai phaja soi ni kaino kan election ji matam chabra sadabra haiba ma khutta tan haijagi bido akoi ji war ne ba tawise war ha kan akoi full scale war second war gi war te ko akoi da armed conflict kai lai akoi ji May 3 gi tawri se akoi gi uki jo terrorist sing na maitei si akoi gi genocide tawrage haiba gi tawra bane te tawbugi campaign ni taw cha thare ji May 3 is nothing May 3 of 2023 is nothing this is a announcement of genocide campaign against maitei ne kai na te ba adugi solidarity rally ga pai sa maming thonjam ba ni kai num taw da dam ni mamang da lo ma la ga manung da na mi har pe wari ne ai hai je di wa du lai bani na war marak sit election ne ba koi tawri se masi di very dangerous ni ko war marak election taw da danger le te jaga am re aduna adu di akhoi na precaution lahodre aduna ni sai atho bolu sai pan gi ba akhoi gi illegal arms mayam arms eki makha da arm kana pa ya poti license bi local ni adu bukta full pikhalakti 40% 50% taw ni district sing adu buk yong do man de nak yo adu aina haijeri di adu da election commissioner su isam jamna vote taw halo di yaro sida di full kano taw tare akhoi vote ku taw ga sidi election commission gi moi koro conduct ga lai ri ba represent people ti yaw sidi polling booth chi komai taw da ge polling booth komai nga ka da ge ke yaw jeri ba adu ko kai in gi da ba khoi sida adu na alama nongmena pale khoi nuai ti adagi di ko anova tamam thole kai tam ha kan da ma ha bi du ba masak khang da ba nungoi pai bai ni fajar do party thole ne party mani bo thole masak khang da ba nungoi pai ba khulai pai bai ni sathi ni mu se ke se ro dress ni seta ya ro na tra ne ke ti lak ya ro ai di ngasai gi masak khang da ba
खुलाई पाइब हाइगलेने सुम ग्रुप थोले अदाइना खंजरी दी कनो का कोई सिदा मागी XYZ ग्रुप नतबिदा मसे खोदि सोइ कनो कांदा वायलेंस इज सेल्फ बिजनेस ने मणिपुर लाई सिग ट्रेन जी फत्रे को वार गी नामादा लेहोब नोंगमई मयाम दे लाखिबा अदे कके मयाम सिना खोगी वायलेंस is a business someone tore organized crime when si danger ni ko adu hazki akhoi gi masak khang da ba khoi gi khulai bai ba phimu set pa ka haibe matang dro ai poem te etausen joge da hazki se khoi manipur de any crime thobu matam sida manipur da thoi ba crime da chena ba mioi sing si gi ma gi mari leina ba khoi gi organization sing ba pan ba ya da gi wafong khak lai hazki se adu sai wai sida wa ma se da khoi lai ba khoi democracy di chat lai ba adu ba khoi sa da fang da fundamental rights sing loi na mangak pa gi adu gi mami du ni uri adu sai wai sida da kari point etausen me maming du akhoi mang di panu phajadre ko phajadre di pan ba ta kaisu akai ba leiti adu tawu da bo khoi lo da di mi ma se ai gi mang da halaga su ma se khoi gi presumption innocence in india di mang thai sini am soi se america di tawde akhoi da di western society tawde akhoi di presumption innocence ai mang da mi har pro du bokta ma se hayeng ko na ma se conviction pi di adu bokti ma se innocent ni lo doi ne trial se innocent ho ya da khoi bera le se adu khoi miming pan ba ya di se who know ko na ma do khoi miming pan thoro media trial ne haira ni khalega ko na ma equity law thokro ai khoi ne bera le hoyo adu ne khoi maming pan de panjadi se moi ki be wa de moi xy de ki be anti maming pan ba ya di kaino kan da khoi india da di presumption innocent na mi loi bak si mara leiti haira case horo pane hay ko na unless the court declare is convicted na te equity law di bokti adu ki pot lei bani na khoi na panjada bani adu bo ai wakhanda loi bak se logi makha da lakani ngasi lalu bodo ngasi makti ma dandi phang da bai ko no ma di ma dandi phang gini and election offenses ka je arrive na tib election offenses boot capturing ga toba EVM machine ga se akhoi na ta number du di ya ko botha da gi theng ba ya de EVM machine ga se adu ga theng jel thugai bu su ngasai ma sa khang da ba nungoi pai ba na thugai bu su yaure adagi di misam na ju thugai ne khoi mani pu jam sati je misam na ga ju thugai bu su yaure ba adu di adu su su ya da bani adu ma si ya da mayam ne ya da ba chabunna tausan gi bane election je adu madi highly condemnable ne khamada masi train setting oina masi loi aram sing se report to biro adu ma jaga sing duna adu ga report to bi provision yaw jare adu ga madu da crime se na ba sing du aina khamada madu law will take its own course madu dandi pi ga da bani happy hodra ba democracy ka atha le roi mikhal ga atha le roi last yoka tarani last mikhal to pe atha tho roi ba khwai kan ba khwai de mi hat pa ngam ba phom tholo mong da pi tho ji la ne ba adu gi train adu train settings tang ang tang thugai ba chumbrain khale yam na chumo afuni wa maru ina jik lai ba khoi gi pali ba khoi oi ri ba phibam sida ngasi fa ba khoi gi crime ne chen ba mioi sing ji kharai fa ba karam ma khal gi dani phang rage hai ba pham sini hoje hoje khoi yam seng u ba kharam su lai ri khoi gi dani di phang ga rang khalaga dani phang na swai da dum ko chat lai ba mi am khu su lai re ba anyway thank you so much ai makata ba ina ai oda homen nang lak sige aduna oda homen maru ina ngarang pangthok khiba election se da masigi crime sin ji di am mek seng u re khona aduga si makata ba khoi india block adana ji all political party khoi apun batara na so hajik tongan ba khoi polling station mayam khak modern moina jing palle se polling station inner the 36 aduga outer the 11 gi polling station ji vote hangida bani hai gi wafam khak election commission da che thagi ba wafam lai re aduga amarom da bo ngasi ma Maheshwar Thunauzam RPI ki candidate na so hajik polling station more than 20 hema polling station sing da election ji hangida bani habi ofam khok thok le hajik se aduna sai da election gi hajik repoll to gi mawtang sida kamaina kari motham bi ai kamaina yeng bi ai hajik oi griba irang khoi hajik congress da polak ba polling station ina da kuntra taru ka ai hai riba ofam sing si loinum oi thok ba ya ga do ribra masi election commission na karima khoi gi mari leina ba station khara yamna irang chang thok gi ofam sing da 36 polling station the loino book halakpagi chances ka laibra haiba wafum no chingbusini aduga mesho na pukhalakwa koi ge polling station more than 20 polling stations da elections se mu report da godam ni ka haiba wafum jing si sai wai se kamai ni yengbe adun opinion ni mayam na juma wang da thambi gre ngasai matam gra gi mamang da khoina tajab che out of that 47 taruk ta di CI na magi afam taw gre notify taw okay ngasi notification talk hoi taruk ta taw gane na ngarang evening talk ko mali election na khoina phangjaba da ngaki mamang da adu gi list ma phangjai ana thamjaning gi ba poti repoll tawba tawdaba haiba kanjida ngasai gi ECI natraga na presiding officer natragana election jigi akoi duty tawriba officers myam jina decide tawgadaban si political party natragana nangi akoi public na complaint tawu yade
ana leiriba akoi ji training ai tramari ra gyawjara khare election da different types of election duty purakpa kanjida ada akoi da piraiba training sida ada handaki da su ahong go je kitang khatani leiba thoidongna leite procedurally as long as nakanda lawba khongba damka damki tawba tarabasu aina main tawriba polling station je siboki manung sida di ai je adugi magistrate ni presiding officer quite chawban I can order anyone including the governor prime minister adugi ama pi akoida aduna ai amasung aigi polling officers ma'am akoi manga taruksina decide tawgadabani adugi matungina akoina report ama pigani at the end of the election every election jida aduna sigi election duty tawriba ma'am sigi mathausi yamna chawi sin public na depend ba ma'am ama leire hairamba yai khudam oina thongjugi da hairasi thokiba thodokti matungda di matam khara pandhaba tarabasu extend tawraga somehow security forces yauraga tohangi ebam adumaina tawbanina iche akoi technical oiba port ni na khuding moina haiba tarabasu sidi election ji haidokri banina allegations na kogani oza hoina thambiram baje evidence yaudra yaroi haiba du neba as long as polling booth si disturb tawdri gai as long as nangi EVM ji thugairam dri gai then proxy gi number ji ma adu yamna na adu de akhoi gi presiding officer amasung duty torium yamna khangani moi gi report ki matung ina oiram gani even moina 47 mokhoi na complaint tawba tarabasu taruk torakani haibase aduna sigdi tongan bo moi gi procedure ban auna public na pami ba party amana pami ba siga mari leina de haijari ba pendabdi mayam amani sidi allegation ngak to oiram biye khulai pairaga makoina hairiba some political parties na maming ama pallaga hairiba je same thing khulai je moina tanate asai akoi candidate amgi mingju puthok pirakre mai matung da jo dum phimu setpa mayam inari ga na hairiba aduna tawriba se public ki sentiment ama phangna ba perhaps ngasai gi aduda unrest ama create tawraga magi sympathy win tawna bu torum be we don't know yamna complicated oibanina adubu thamjaningi ba poti karino akoi gi sigi lamje gi macha moina aduga law akoi gi law abiding citizen moina akoina thamjaning budi karino there should be no room for violence not only in election but in any sphere of life ne violence abji yum da bokta itu isa da bokta tawgano hairi bane isai thangda bokta violence tawgano hairi jine aduna suicide commit tawa mi se oza kare recognizable ek hairaga nangi punishment piri bane any form of violence ya deba but the reality is oza thogna ju thambire oza na ju thambiram le situation amadi somehow thokre akoina nungsigera pamgera pamloira chahi ama phajlakadaba situation amadi create tawkhre message da tholakhriba aina sungya yadraba ju pai gyo mayam ji leiba kini haiba kande loi yae nobody condemn adugi matamdu da khulai paira tholakhiba mayam si da atoba phuruba kamna bani harga kana condemn tawhige we akoi gi citizen even maitai mayam na ju khulai paira thorpo mayam do oza khrana ngangdi marai bata sindur namaga bor piraga land my parlo high gibachina we cannot blame this violence with election already adu conducive environment nama lei grabaneba akoi nagrik loinama violence akoi endorse to grabaneba akoi ne yahan grabaneba already party kharaga ju saminare khanga baneba aduga sumaina akoi manifesto pa kaji da why blame a particular party or a particular group then atopa manamo handaki election ji ki akoi na speeches kharaji tajar kaji highly divisive oibe yauri election ji da magi election da ngangi ba wa ji da maitai thugai ba ju speech su yam yauri certain candidates aduna already mind ji settle tawdana leijaba ngamdraba charang naraba displace oiba mayam mafam khudi makta leiriba tangdu leita dadana leiba mi myam ji chaithin ma pi budong na ju tawe aduna hena electricity ji charge tawsalaga mai ma thon bagi mong ju election ji do ubadong na tawe but whatsoever any oiba taraba ju akoi di law abiding citizen am oibani na akoi di haigani madudabu involved tawramliba mayam se even ECI na ngamdraba ju if there are any FIR leiba tarabadi due process of law do follow tawbiraga punishment pibio kana anata oijano tungi lambazu oijano then outagi ngasai khulai paiters du nupi khara tholaga EVM thuga yabro sakro sengo iba port ne everyone involved tawriba hanta kisida evolve FIR leiba tari mathak sida loina ID punishment low haibaji mai thamjage there should be no room for violence हिंसा की मफम दे यम सुम मफम ने जामेन अदु मरुइना जामेन ngरang thokiba violence si kamaini yengwe ai masida khoi gi law abiding citizen moina
ngarang si khoi ki thon adu nei na mang na thamjagri je ngarang khak gi natte ba it's a chain of event putuk sauraga lakpa mayam jina ahan ba khulai pai gi ba mayam jida di joy oiro loi hairi ba aina sam tham adu na violence already a queen embrace to gre ba konjan gre ba ngarang si amu power si play to re ba ngon phajana power play to na re ba akong khuding da power play to re chin gi khulai na tab gi mayam am to na re adu gi to ngasai ojani na thambi ba da zu perhaps election commission of India jina proper analysis sama tauraga adequate security arrangement togdagi factors sama joy aduna adugi security arrangement mutang dune ozamen ina thamdani point je maroi na ngarang gi khoi gi security arrangement choi hai gi dor bira natraga security hajik lai me am je makhoi gi oi power sin ade hai dor natraga khoi state lengak natraga khoi gi election lengak question bira kano because election da lengak yaw sunga ya de haibani madi constitutionally given ne natroja election jida any party any government whatsoever huji phawda paliba NDA sarkar si central government gi moji lothoktri swearing in toba kanda moji replace togini every state si da huji state government loi leiri grassroots level gi government loi leiri ba makhoi dadi ECI jina as per dakar tabugi matungina makhoi gi intelligence ki pawgi matungina now ECI ji authority ne kwai tagi maru oi ba ji election conduct tawde ECI ne moina dakar tariba pochi PU haiba kanjida it's the state government in a pivum thoe how to manage this security person security duty tariba myam je kamaina chalai hani have the government ki mathong na te okay numit sigi oina 48 hours ne ba 48 hours the piri ba power si ECI amasung election ga mari laina ba official including security forces 48 hours ki absolute property ne ba okay akoi aina presiding officer oiba chapa kanji da ai report ta kan si da akoi ki security officer ngon da haiba irang hore ba nung thome ba UBMI matang adu sir nang presiding officer ni nang judge ni magistrative power ni should that cite you order to piro hai kan adu ri thon nam dem ni na ai moi da light capsule halle LMG do thamal laga adu ga aina chin na lawe to biganu hanbi gro nu nga laga si tong na si koi kanam ta mi chang ba lai jate natradi kapa ni hai police fawda haide aduna aina hajabadi akoi sigi nitty-gritty ama ju khangba tai ba manung je as if paliba sakar amasung paliba political party aduna michang changba no that is democracy the sigi room leite ada kamaina soire ibano soirectri no haiba kanjida ne ba koina penda ba phondok chere eje corruption lehengano violence yengba kanjida mi je adum thang na thindavi I tahandavi da hat baju is a form of violence ne myam sathi aduna haijaning iba poti perhaps one of the factors is election commission of India jina lairi basigi keno sima akoi gi ground situation jima gyan ta da then contest tau iba party myam jina ju hey we are not ready for election hai gi ba kana yaw ge they knew that this unwanted things are going to happen haina every party myam chida election ji we are ready ha ga tholakhi bane ba violence in any form of violence ya we condemn yes we really condemn we exactly we should condemn aduwa hajik thoi ba khoi violence election commission of India gi makhoi gi responsible oi dori brother yes election related 48 hours ki manung da thokyo violence they are responsible adu gi matung ina sigi 48 hours manung sida lakpa complaints myam du gi mathakta canizable ek akhoi gi punishment ma pi na moina further FIR pan bi ai okay adu gi matung ina ne ba report je hujik se out of 47 taruk ni ga harai se moi gi judgment na ne ba sida kana interfere to we are challenge sor ke haiba tar badi further mokoi da na che thagani adu matung da relevant courts tam tharakane ba natra but Ladiba 363 article the yaw kai no courts cannot interfere in election process okay election process that the court number intervene to ya deba outcome the ya deba aduga malpractices leiba kanji da di sumaina violence da chinagi ba mayam jima di loinama punishment pi badi yai hai badi lei okay aduna even ngasai gi akhoi gi hujikan yam thongnari ba ngasai gi affidavit tharaga magi nupi gi adu yawram dre khotre to ga supreme court ka loi yong na dro adu boxta ya halloi ji haibane ba neutral ohenji ebane ona I thamjaning badi but we akoi ahum phaminari ba akoi mari Manipur gi akoi gi yamna nusiraba macha mo oina any form of violence akoi condemn tawi we strongly condemn it aduga sigi da ju relevant authority na relevant action lokhat piu sigum baji president ama ohellaga mathangi election da amuhana thon biganu haibadu di akoi thamjagi